Hello and welcome to Mzansi's Funniest Videos, guys. This is Davis Mohomo. Hope you stepped in December in the right foot. Hayi mona ke teile mona o tsa saka bjang ke teile mona wena o fe mona papa o na le fe o shole ngwana le 6 months o sa le ngwana na le fena ha fele na mara o bala a jo sera bjang papa eno le shapa ira bjao mara hele nna o shape ha o shapa o iran mara papa eno le shapa ke go tloele je o khopela why cause papa mo tlwetse cause o tlwetse papa o tshwantse re tlwele bo botle ha wena ha And I get a geography ne a ke itse di plaque mara ha ile e yona hawa mo ke mo aqua fresh mo ke abo Colgate le ba reng a ke style of fitla ko fresh. And then I want you to be my wife. Yeah? Me, I have house. I have Me. house. You make up papa that I'm got to make it now. Everything your papa can do. Leruo la papa o kaofela. Ka You moka. got 10,000. I love you. You understand? I love you. I love you the first time when I see you. The first time I see you, I love you. Yes. You understand? When I'm gonna my friend of the Lancafi, Mara, Katsori, but woman, Basad Bakonori, Mantuale, ever Robert, Banagan, ever Nagan, Basupa. Babe, My lord. I don't like your friends. Lapho yithi sathakshele wena nje. Yithi sathakulanda wena. Akayazi. ena le post re la jola re no bona ha ba le hadika go minateng kwa ga di club hore bana motho ka mara relationship ene December re tlo bapala le lona la o shifta kole o isa mrithing ra palama le rata hore siya lona Emfethu akumele ubomjito olunge kakhulu. Amantombazana awazi ukuthi ulungile nje wena. Hayi, uyilungele kabi nje. Hayi. Uwenzeka isilima kalula. Hayi baba. Ungalungi nje kakhulu. Ungabi lo mfana olunge kakhulu. Hayi. Owenza isilima. Mangalunganga. Are hanor o hotsine mara before o bobotla tšhelete o ikira mponyela o hopola gore tšhelete ya gago ke ya Black Friday ke ya Christmas ke ya December yotlhe le January ya 5 weeks hey spend it wisely papa. It's true. Ipinto. Like wait. Wa sa doctor yano so doctor ga jo ka roitse ba kwalletse go doctor nna wa itse ba kwalletse a ke re bone mabane mme re kwalletse ipintombi o go ena ke ba kwalletse ke a lwa ro me ya rapila pilo na nne ba jo ro re ntse ka e botho go tjore le bana hetsi ntse ba jo ro na re no ke a lwala no a Ya machai. tshotse ke doctor tshotse ke ipintombi o ra botho go ke na le bona bo ke o isa ka stress ka ke se ntse ka tamano o re bola ya mo o tlogetse bo di molo la ke why to tell Rambo why na sa kolle Rambo a kolle na why na sa kolle tsona a tola ta ipitombi jo isentse ipitombi cause need to say na pitombi as a whole ne tsere bana it's a trade feeling ba tsere sentshuro le ka it's a mamelodi ka ba tsere ba bopane ka itlo re sentse selo sa go se fale tentjaka selo sa go se fale I'm so sorry but maybe mero o ne lo go rapela fela o ne lo go rapela so ke rapela Pitombi ebo. why I ran to bed why I call like Pintombi why na sa kwalla ha rangwa molo a kwalla nav cause out of 20 years out Machida. ene majita le be mmo mosadi ya ka o fa di number o dumetse Clara ana company ka o fa uniform ba sa o hira basadi ba tshwana le Example ya. fela ya Mangakunike ichance angeke udlale ngami. Yes. Angisisa ngoma namangazi. Uzobonakala mamasi. Confidence yona iku. ene bana December ke family time ha o mbona le motho ke cousin aka thank you bye Njengolove ithi nje inhliziyo yakho uyitshela ufithina kwabanye olova. Ufuna ukufithina kwabanye olova uyayifaka fethu uzama ngayo yonke indlela fethu ukufana nalabo olova. And wena ulungile. Nawe uzuzwa praise olova
Hayibo Lova, ngiyafisa ukufana nani. Yini inkinga yakho? Uzuyifake koLova. Uyabona ukuthi umuntu uzama ukufana nabo. Awuyihloniphi ngani mfethu? Machita nihloniphi ngani? Ufuna ukufitha baba, ufuna ukufitha. Yini? Rakhadi. Hello. Hello Rakhadi. Hello. Wena bontsho tlhafuna wena. Ena ke re go check fela wena ngwana wa mtata. Oh no, that's good. Ka go bone go team ya buta go jewe. Batho team ya rona jewe. A ke raka ke ra chance ya no ntse ke le busy ka taba tsa bo mafu. Chiefs yone tletse ya. Chiefs winne ka. Chiefs winne. Yo ke show o itumetse go. Tshwara phone ya lona. Go na le ntho ke batlo etsa ka pelenyana. Ke atla no. Ba itse tshwara. Awu mamela. Le microphone ngathi la masonto wase Soweto TV. There is a race. And I must run. How bipelo. Wetso ngara umponi. Ka tlo sunela khari batho. Ka tlo sunela khari. Wa tseba nane go tshentsha malele. Wa tseba taba eo. A we tsebe bipelo ka tlo nsuno ntshare ke tsebe. Ka tlo sunela khari man. Hello Stephanie. Oh sweet Jesus, I can't find my father's tuna. Hayibo, siveze khumalo, siveze. Yeyi wena, landela le yantuthwane uyelwe, landele siyala iyakhona. The guys zikhona ikipa ze Transnet. 50 rand kulaba abahambayo. Yabona. Na ufike ekhaya unesithunzi. Uhlonipheke yabona. And enye into le voice okhala ngayo empedeni abantu ungacula amapiano ushintshe isimo sakini. Wena Siyafuna ukunikhipha ladies. Siyafuna ukunikhipha out. Inkinga nina nivele nishutha ukudla. Athi niyaqala ukubona. Yo, usukele abantu abarong. Guys, thanks for making it this far, guys. Please subscribe if you haven't subscribed. See you in the next upload. If you're my friend and you decide to have a side hustle where you go to Groove, you find a guy there at Groove, they buy you alcohol and stuff, you go back to their house with them, you sleep with them, and then you ask them for money, and then when they refuse to give you money, you go to the police station and you cry rape. And you tell me the following day, maybe if you tell me over text, I'm going to screenshot those texts. If you tell me in person, I'm going to make you retell the story. Obviously, you're not going to be thinking what exactly I'm trying to do, right? I'm going to make you retell the story, and I'm going to record you. Next thing, I'm going to the police station to get you arrested, because rape is a very serious crime in our country, and people do not believe people when they cry rape because of people like you. Whether you're my friend, best friend, whatever, I'm going to get you reported.